apa rongsali polling station ke parlo langmang tok bia ronglong to dabadap to monar wiki the thektek ajok ong donga hem tun kahinudun Lakhatrok bithung rengthama constituency PS YST 15 cricket tournament angdung kiti Nijangkar pianglong Khiruni Charialia long one day look and learn makeup seminar Sangeeta Makeup Academy long Kepamanpon Labangso Sangeeta Makeup Academy along Arni Sibet Aparman Kepamanpon along Sangeeta Sahu Ahinpen Jepater Pipon si Labangso along Guwahati pen Kethekser Makeup abang Phiatum Pusitami Chitongdun La pena lang litumari deng pen make up ke Charlie atuma kadu kawi bang phokep sosai student atuma phan ke hokalu pusitami pajerpon alang lituma phan pherang ke atum karjupana ho nangke thakdun ke lapuson henlo आज खैरोनी चारी के रामबेडकर भवन में संगीता मेकअप एकेडमी के तरफ से वन डे लुक एंड लर्न मेकअप सेमिनार एक ऑर्गेनाइज किया गया था और इस सेमिनार में रिकॉर्ड ब्रांड की तरफ से हमें बहुत सारा सहायता मिली है। उनके तरफ से आज यहाँ पे नाज मुसद्दीन जी यहाँ पे मौजूद है और इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने का एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि आज के टाइम बहुत सारे लोग बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। रेगुलरली वो लोग कोई भी एक क्लास ज्वाइन करेंगे बोल के वो लोग कर नहीं सकते हैं, चाहे वो लोग बिजनेस के लिए ही हो या फिर जॉब के लिए ही हो, मतलब बिजी रहते हैं तो रेगुलरली जाके एक क्लास वो लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए आज का ये वन डे मेकअप सेमिनार बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा बोल के मैं आशा की हूँ। और ये सेमिनार से जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी युवती है जो लोग पढ़ाई करके घर पे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि लाइफ में क्या करें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के मतलब जॉब नहीं मिलने के कारण निराश होकर घर पे रहते हैं। तो मैं उन महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, आप लोग निराश ना होइए। मेकअप इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसमें आइए और इसको जानने की कोशिश कीजिए। इस मेकअप इंडस्ट्री से हम लोग अपना करियर को बना सकते हैं। ভাল লাগিছে আৰু আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মই লংকাত মেকআপ কোৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে। কাৰ্বি আংলং বুলি কয় এইখিনি জেগা। খুবেই ভাল লাগিছে আৰু বাৰ লগত কাম কৰিতো খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু নেক্সট টাইম আকৌ কৰিম বুলি আশা থাকিলে আৰু বালৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিল, বায়ে যাতে আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যায়। हम अपने रिकॉर्ड ब्रांड की तरफ से जो आए हैं उनसे भी हम 2 लाइन बोलने के लिए अनुरोध करते हैं। আমি ৰিকৰ্ডৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আহিলোঁ। মই ৰিকৰ্ডৰ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ, ছিনিয়ৰ এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ নাম নাজ মুছদ্দিক হয়। আজি সংগীতাই বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত ছেমিনাৰ এটা অৰ্গেনাইজ কৰিলে। ইয়াত মই আহি এইটো দেখা পালোঁ যে ইয়াত বহুত ছেমিনাৰ হৈয়ে থাকে, কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট অনুভৱ। আৰু এইটো তেখেতক মইতো থেংকছ দিছোঁ যে তেখেতে মানে যোনখিনি মানুহে এনেকুৱা এটা ছেমিনাৰ কেতিয়াও পোৱাই নাছিলে তেওঁলোকক গোট খুৱাই এটা প্লেটফৰ্ম দি মেলি পেলাই এটা নতুন বস্তু শিকালে। ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান মেকআপ আৰ্টিষ্ট আছে, কিছুমানে নতুনকৈ এতিয়া শিকিব, এটা প্ৰেৰণা এটা দিছে তেওঁ। সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে আৰু তেখেতৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে মই তেখেতক অল দ্য বেষ্ট দিছোঁ। Jangmipo ni phaing koiranar kep ar ni lakhaing koira trok duar baguri ke parlo apar rangsali polling station arlo langmang tok bia rongalong to daba por hot men to monar we ke the par pe ka jok ong donga hem tun ka hinudun Jangmipo ni phai in koiranar kep adap men to monar we ke the thekte ka jok langmang tok bia rongarat atum don ke ba hem tun ka hinudun Hirai sitami dokok penajok hinudun lablo non ke do thai kavesi kisung thektik anlo lapen ka hinonai hem tunke babute rang ahem abangke ahem amatsi rurai khangjanglo lapen babute rang sarpia phan hem kirua hot ke kadun tong thekte dera jok hem ke bab ajok akinga mix side lo lasi kai ke ta rada ki sungalong kar jabdun thebabang phul local MEC anpar Education EM Richard Tok Bi Phan Nerabek Thapusi Langmang Tok Bi Arong asar Khoi Tok Bi Penchuning Ripon Pado
nitumke ningve pen anta do thaya velu lasi prabjen pen em richard tok bia phan nera vek tha pusi kisung ke phoden babute rang achor pen chuning ripon news desk report public tv Karbi Anglong Ningbi pian ta be thai belo chuton chodang thai ta belo puruan ta tomonang kon pilap lo na hok ka do thai belo somar pen na ja pen ko tu lo mani di tum ke sar nang ri phangsi nang chining ri lo yam sar char so bi nang ri nang ra bek thani lip to ma pha na se chining ri lo tu ni le ni sar pia phan hem ti ru ma hem ake ngamek sai de lo ke baba ma amoy kan amta so la lo la si nang ne phan nang lang tha sa nang chining ri iglo sa ini ke ngamme selu তবে হেম নাকি বাপ পলবো tebe hem no ba polu কাদন টং থেকে দেলবো tong thege delu amme gang se ma মেক সাই সেরো দি amme gang selu ন না কেং টং উনি দেলবো don edelu তা ra bek ta sa aprang si media korte tu labak langmang tok biarong labang so kisung kidugalong alang letum nang kohuri thek pot alang letum phasta me akiro pipar piglo lasi to dabapor labang so langmang tok biarong ang along lilitum marong mate labang so kalang lo tabang so tomon gi thepena jok terang hemidon ge alang litum hem ru lablo lage kadaw beta thek long prong lo apose pachini lo labang so karbiang long ke chari tum phasta me alang le tumphan ke rabji phansi nili alang le tumphan pachini lo anparta me la rong lom sa me la son lo don doni la son hem kiru la painting gi oi tamni dulo sta me nili tum chirap thege da joksi nang tumphan pachini lo la anparta ko sar pi bang la bang so hem kiru husta me amoi ta bablo la pena king sta me amek dulo asil hai se ke chilangi phan ta lang le tum tangka poisa vi aposi nang le tumphan akirap nang hang pidun lo na warba gori la non ke chari bom MEC Richard Sokbi alang le phansi choning rilo la alang le tum phan kirap ki PG phansi nilihin pen choning ri pilo alang le tum hem rista me do thai vedelo pe la pen parta me sarpi sta me hem ki bape na job aking sta me amek dolo la pen moi sta me ki bap amek dolo aposila alang tum se ke chilange phanda me awar saive aposinang le em Richard Stock bi sta me nang le kira vek je phansi nilihin pen choning rilo lalo nang tum phan choning ri lo Amor Singh Tiso MP candidate ahin pen pherang ke mai kang nipon jangmi po ni phaing koiranar kep arni mithang BJP sai hemalong pherang ke mai kang nipon tangte non ang ton penalang lialam the pen le arjupon iksina news desk report public TV Karbi Anglong tumphan nilihin pen hem phum mukra pira singya akang hon akadin so ahir jume pen ilitum MP election kahori lapen kachar bo ave pin pen par pon lasi pini kechengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen ilitum Assam along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen national long President JP Nada lapen gelitum state long President Bhopesh Kolita lapen Lada East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapen kadok ave BJP kaching hon atum phan an kecheng si nilihin pen alang litum phan sitame choro par pon piglo lapen elitum labangso a election hot Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam alang li sidul bangke tight pick ang bong sitame alang li Ladakh nomination nange file 2 tarik ani arni penchenglo bokajan LAC already long talang li apor nang chipidun lapen ga haragada long amri lapen rongkhang LAC long sitame alang li apor nang chipidun apot alang li phanta choro par piglo lapen ke Ladakh non labangso 6 Dipu ST Parliament Clear Consensi along Jasemet Pet nang cepat dugdun
alang li minit si apor usame alang li pahino ne pinpen nang arjab dun tip nang campaign kai kiamat sitame jakong horang nang pidun ilitu masiam Dr. Tuliram Ronghang lapen ilitum long di mahasau labang su asiam debalar golosa lapen tim karbiang long tim di mahasau apan sitame nilihin pen kadogawe coro parpik lo lapen kadogawe nang litum sitame media ahin pen pusame nang litum ahok pet alam kepali ahok pet a news kepele nang litum kadogawe la election sek ahot sitame nang litum nang ke kawardo na pot nang litum apan sitame nilihin pen mate BJP labang so atim ahin pen usame anutin apan press media abang puatum pansitame nilitum ahin pen kurwang tupilo lapen choro parpik lo nang litum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingkoira trop ani vote ke jok ani bangke insam jintan se par konola si nang litum press media pansitame choro parpik Taiwan along rialong puthot chekli thepi ke bang pena jok hemrit kana hok dun lason si ke dantang jang mi poni phai ingkoira player ni Taipei City Taiwan along rialong khonta ingkoira pli chekli thepi ka hijuk pena jok penang an hemrit pen chenglo ason heno dunang lo bangso chekli thepi ke bang 8.5 magnitude ajakong ke thepar pik pena jok bangsuri isi sosial radatum apran damnang lo lapen arenga hu ke sonang atum nonamat sejelang pon bomlang News Desk Report Public TV Karbi Anglong Lakhatrok Bithung Rengthama Constituency PS YST 15 Cricket Tournament Angdung Kiti Nijang Karbi Anglong Sarsinot LP School Pathu Aklamalong Lakhatrok Bithung Rengthama Constituency ke parlo polling wise T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Pini niphai koira troxi por phai ke thomra chitema porpen bangsu angdung kiti chepate pon chongkan thongnok BPS pen boso koida PS ang bongsi pathu chedan pon lapen bangsu pathu chepate pon 114 runs target pen chongkan boso koida PS atumsi bangsu T15 cricket tournament polling wise pen chepa hai pon lo Lakhatrok Bithung Rengthama Constituency Polling Vice T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Kepado Ponalong Man Peng Kedo Chopapon Aluhi Sarpo Rong Arak Rong Hang Rong Bong Karbi Richo Long Sing Rong Hang Chetong Dun CRD Pidon Bangso T15 Cricket Tournament Angdung Kiti Pon Sarsinot Rong Asar Mongol Sing Rong Hang Sekari Kathar CEO R Nikeme Mongol Sing Rong Hang Lapen Kethe Kiding Atum Chetong Dun CRD Pidon Ekonomi, nasi seperti apa gini, komiti apa je, itu tolong bi, APS lo, tapi isi bangke, usuk kita, APS pun seperti apa ekonomi, nasi, asal komiti apa je, itu tolong bi, APS pun si haipon, lo, nasi laso APS lo, jadi pak, nanti pakon Nadak Sarsinot masuk itu mobil kecil hong itu atu kimi masuk ali kimi masuk bangku itu mongol ronghang alang isi tuwe ajo mat punang pen nang thano amasi itu masih apa sih kecohang ji pusiku alang nang than amasi siang bangka biasa ini gitu amasi tampan juga masih nangapor ini mari cu pusi tuwi alang depan pun aku itu masih apor kedoji pusi di depan pen masih tonton orang orang pun masih ini kupai ini tu masuk dah itu ditunggu sama masuk homosti
APS wise na itong sedikit cepat telepon. Sudah cepat pun, kasi kedua kami dari itong sama APS tim dan itong sedikit masuk abangku. Akan jadi dengan itong mata lapen diok iklan. Diminai di bulan bisnak Miro. Ada yang makan patuh helot itong diok iklan. Diminai lapen itong TK. Ini lapen itong football kuno cricket kuno. Laga patuh helot itong diok handa iklan handa kini. Kasi ini nang itong laso PS along. Pada laso homosti long di pon bangke. Nililang itu bang curupi, kasi mo hetong kapag lang kon kolongan to non pancing kon tupo ko si ang si churu kon tupo, kasi kapatu helo itong de kinang so kapo heta sa po heta ji kapatu bang itong paprang dung hangi lahi lo itong bangke itong kinang so kasi nili hekpen ang si lam ni si nili something ko papo.